joto no salka ham ke tini no bang salek nalen chumale tini yo Jisu Khristo phainis kango ang se Jisu ang se bung ye phaine po gbangma tongnai ye Bible chuno saek nairo abudi no tawle su phai pai tongha inke abudi ke su phai phe tongpho bro role abunung chi choye no lama kro pai tha abudi ke mon ba pandawo bukti le phai tong ke brekhong phai phe abudi ron kok mano sang salen chungo inke Bible ron chung skang pore grana mathai simon chung 24 nim tang bring tang bano chung nai kinu akhe Jisu bro no saha kya pon no lama kro rimai amadoi ke tikna ke tungdi tmaumi aini mungo bro bang ma se ang se Khristo ye phaine se akhe bro bang mano lama kro nai se ansa boro chunu ha tinio Jisu Khristo phainis kango tinio bung ang se Jisu Khristo ye phainai tungnai ani sa abro boro ke haya gbang ma bro se phainai ani chuno sao inken na lama kro ye tung ani man ba pandawang len bono no saek na re ha ani chuno sao arme Jisu Khristo bung sanango purthimbi tuna puo ang phainis kangole purthimbio ang se Jisu mak mi he saye bung phainai mole phai hak ma ye bang ma budi ke false teaching ro ke thungye abudi ke bro no lama khru nei man ba pandau bai khu na hiye Jisu Khristo kang chiyo clear ke chuno sapek na ha abudi no browni phung ro phono batta ki thung nai mami sike bro ro lagaman ke browni phung mo ar sike Bible ro scripture ro abudi ke mangba ye phaime abudi ro no strike pra ke bung saik thare me ya sike beng pho kha thuya ba ar ba ye beta ke sin krum ke bai khu nai budi ke bai khu mo pho ke Mark Simon teroni soino chung nai kha ro bo sau bo kau then no ang por phinai brok bangma se ang se Jisu ye ani mung wo phaine se akhe browse no lama kro nai se ansa tinio Jisu Khristo phainis kango ang se Jisu Khristo ye phainai browse no lama kro nai sam chuno sao ami tinio purthimbio ang se Jisu Khristo Jisu Khristo nim sa la ya che phami abdi ke bungtre wa phedmala ang se phaimse ye sa phami sike brok bang maro lama kro paina arin sao abdi no ta lama kro ha nge Luke 21 ni soyo chunai kinu brok bang ma se ang se Jisu ye ani mungo phaini se akhe browse no lama kro nai se ai Luke ko chunai sing kinu brok bang ma se ang se Jisu ye phaina engke browse no lama kro nai chuno sa na armi tinye chung khathine ro je bro phongra tho abadi ke ang se Jisu ye phaimi singke takha thudi abaja mano anje ke being denomination ro pho mondoli juda pho Jisu Khristo lar ke achai pha pho inke takha thudi abano mami sike ongse ongmai abole false jesa ke bro Bible verse of nubi tum pha bole sa chi so yan se abole sa isoni kauna su so yan ba ek lama krom hi se naw ami sinai bangma tong isoni kauna abdi ke bro no defense ke tong phane bro tum mene ro no bangma tong abdi no fu research ke ye jai ke draw so ne se ami ta bro bangma ro abdi ke lama kro pa ye tong ha bude ma bai khumon ba ye armi abja maro no se chung tikna chung khathine ra wa nai nami no jo to no phong sai pyo kya ke thai chung sale to maya ke sa phuno no phuno khathi ang nei je body ke phamono khathine ra phuno arphono tinio angle boimana se chung sai to abono numon ba se sai to armi ta kha thidi yang ma hiyo abdi ke sane ra na inke puila o chung ne ma se ke en li na ha bungke 1736 so acha ye 1784 bung thuyo bungke bo sekers moni aboni founder se akhe leader se ke en li no ke tinio follow khene ro ke bungno mother ar hiye bungno hiyo abdi ke amung hiye bro riyo abdi ke Jisu Khristo se bru unye ache phaimi isoni Jisu Khristo ni sa unye ache phaimi ar hiye purthimbi ache phaimi ye bro ke khathile piu armi bo en li hene ha pho bung bru si bo ke bung phai pu purthimbi ni bro no bung betha ke nosto khene sense mane bung abadi ke phungmo bai ke bro nu suno lama kro ra tini Christian ne ro pho tini bung phungmo no deny kheme ya kau bi no khna do a chai phinam no khna do
aring ye bro khatu mami singke Satan role tinio sasor no hobe taki siu arumbo pandaw bro nu shuno krot de klaimase ame tao bung chung faso sien me jesa ki abodi ke phaine ro scripture ro afsa ke bible verse no asta krem ke ya phairi to me po taka thidi mami sike bro le feel ni mase bro le boya abodi Jisu Khristo se sanong pa ha keni ma chung thanai John Nikhal Thom ya na bungke 1799 no phaye achaye 1830 do ke bung thya bungke saku phiyo ang se purthimbi no tikna ha akhe ang uchiha ang akhe uchiha msa khaye Jisu Khristo ache phemi hi sao Jisu Khristo nim sa uni ache phemi uchiha ari sao abdike incarnation reincarnation uni he bung sao abdike se purthimbi o phaipe to ha armi bo John Nichol Thom he na naidi bung bodi ke phung to mo ang se Jisu Khristo ang se purthimbi no tikna ha ale reincarnation umi hi sa to mo bozo torole kha chungke bosu chok baile chung kha thimet makre bose bro asta ke bro bible verse scripture ya phairie possible umai mo Jisu Khristo tek waham sa khaya che phemeo himo mano proof rini ye bro rio mami se ke bro ni gyan role beta ka hai mon ba pa mam bro le shaitan se lucifer se bro le ishor buya abdi ke nusu no phile noro ko tina ni man ba pa no tamse role abdi no bro role noro ko le tham chu phia ba abdi ke buimano me ke romye no la le phio mar ko abli buimaya mami bible se clear sa ang phainis kam lang se Jisu in phaine putong nai bose chung misunderstanding ya abdi no khathu ye noro ko thuipe mon ya go sinke noro ko chung clear ni ma khie chung ya choi lao mami se ke bini gyani phungmo ma chung defend ke soma yang tham ba sa ba mami chung scripture wa su ho gyan kurimon ba pandawa asu shimoro mo kurimon ba pandawa se arma pandawa chung be theke tikna wa nai ba jamara no ya chola ne ya mami se ke sinai ro nai bang na to mo portim bio tali internet ni som yong to mon ba ye chu internet of search ke na mio abdi ke abuni details on po chung sung ye na mio abdi ke chung nai ke chung abron chi po chung mai ku phi mio arma tikna chung wa nai jo ha e ke chung choices ke mo chung the ni se mo han la ma kro mami se ke bible clear sa so pai to ha aw chung chikro mai kha thuye buju kring tham phung ya an bo pan daw tikna phung le na joto ni concept no hu chung chi ne nai sok kya kau kya ke ale bono no hatre sie ne na yin chung ya man kia Arnold Potter he ne ha bungke 1840 phaye 1872 bungke tinio thuipio ke bungke sawo Jisu Khristo ni phola se bini thing ha thang phami akhe tale bung Jisu Khristo se onha are hi ke bo Arnold Potter he ha bung phono sawo angle Jisu Khristo se are sawo ke bible clear ke chuno sawo ang phainis kam lang chi Jisu ni bo phainai abudino Arnold Potter ke bung ke sawo isoni Jisu Khristo ni phola sai de ha thang phami ami ang chi tawle Jisu Khristo ha abudi ka ame purthim bio phaimsa are bodiro ke claim ke ye bro sai to abudino abuni reason ba pa na mang ba ye bro na abodi ke phaimi khatin na mi mo bro bible verse ko pang mari ne se abdi ke ang me chung bible no sia se ke abo rono kau buino khadu buino ja dinai khemele kau bible bai no mili fit tum le ya abdi ke chini understanding bai ke chini chimo bai ke abo browni kau je bible verse mu ne phikleme ya na ke abono chung browno khathi thang abono chung solimo klaimo abono bible lo chung sasmo ang si Jisu in phainai mo ma o klai simo ang bai boja maro no tikna nai no joto no pang saim chuo boja maro no tikna le de angke lo di palin boy he ha bung ke 1890 yo achaye 1968 okay bung thuyo bung ke sawo bung le Jisu thoye ba chamop sause arinya abdi ki bung pho sawo resurrection ni abdi ki iso ni sa resurrection ni sa hi sa Jisu Khristo thoye ba chamop sa ariye bo bro ha lo de palin boy he ha bung pho claim ke piyo budi ke sako piyo ke budi ke je bro munusiro le bible le kau thero last ta kreme kau buimon ba eso pa ha bible clear sawo bangma sa ang Jisu in bene ke haya bangma phaine sa ami bible role asta kau buimon ba panda budi ke se munusuni sa kau so pa ha arma ye je christian ye to naro
ta lama takro ria de aboru bai bro bible verse of bang ma rinei sa abo bro sakuk mono proof ke ni ye abudin nu bible si tha yang ke nu abono za dinai kheme yang ni ji mami bro ni sin kro abdi ki nu rung ya ke bre ki nu nok sole finish arung ba pandawo chung si nai bare ke no angke Ahn Sahng-hong chung sio Ahn Sahng-hong tau bas kalau chini jila ro po gbangma chini bru phong to tre jati phong to gbangma Ahn Sahng-hong no khathi abdi ke Church of God abdi ke bro khathi le pe to Ahn Sahng-hong ke 1980 no phaye 1985 do ke bung thuyo ake bung ke South Korea ni se ake World Mission Society Church of God bono se bung ke bano phiyo ke bung se founder abani ba pandawa akhe bungno ke Jisu Khristo waini ma phaine ha himo soplong phai ha ye khatio tinio boro chung Ahn Sahng-hong no pho bro bangma ro Church of God ro bro khati pe to Jisu Khristo phaimi ye abdi no bro khatu ye abdi ke bro tangla ye abdi ke rup le to inke boro chung si chi ni male Jisu Khristo se clear ke sapa ang phainis ka lang Jisu in phaine puton abdi no Ahn Sahng-hong ro pho buya bro baike chung ko ma salemi se ke bro ni scripture remoro bible verse bro phiklai phi sakirim lo joto se ro pasta chung bible no siami sing ke kau buinu ya chaula ni manu kau buinu bon no samasta kau buse bible be no phe ya bible be hing tum no hiya ni ma ke se bro ke kau pinam abro le asta taka thidi mami sing ke bro le sor buya bro le sole ni ma se mami sing bible se clear saha ang phainis kaung le Ang se Jisu in phaine puton ni se aram ba panda buja ma zo tor so phaine aram ba bro bible verse mo phiklai phi sa ke jam ni asta boke to mo bake so mo mo ta kha thidi ab ma no la kro abdi ro no kha thi mami se ke bro le boya bro je sa ke bible scripture ri tong pho bible me mile ri tong pho abale nu ang je kha thi ne ro bible no asu si tha yang mon ba panda kau phiklai me yan che apologetics ro apologist ro ke yung to ne ro bro be sale phi ne ra bale ta bok te lo kau phiklai na bro no abo bible be mile ya mo Ahn Sahng-hong ro kha the ye jem ni bible verse no phiklai bible be mile o hi to mo abale false se abale chaya ma se mami se ke bible se clear sa ha ang phainis ka le Jesus se je sa ke bible verse ka ham kam ki nu rite pata ka thidi abale nung bible no simo ru mo common ba pandawa kau phiklai me yan se buima bai ke abo nung kau phiklai me yan tang ke nung ke kau chung tha o bo nong nai bui ang le buima no ma ha ni chung tha habro le are se ko ti abo bele nu le nor ko sthanai sorgol thamaya Jisu Khristo ni badele aramba pando je false bodi ke klai si to nai khati to ner phati knang le nai kha phero jora si ta o arami ti knang le sna mami singke boja male soplong se to pha Jisu Khristo le bodi ke phaya bible se clear sa awa bible tre ja ke bible phi sai jam ni bokham bo beke phaimi am bo Jisu Khristo phaini male possible se bodi ke msau ya pa msau khaya je phemi utre wa hi moro le ta kha thidap ja maro la arba abaja maro ta kha thili de kaham ke se bible no knowledge la lai se nke brownie jotu su kau samnu phi khlai mi am pho ta kha thidi abono tre ba internet of to sinkrung bangma to istono bono khathie to nai boimano mai to nai brownie suimoro brownie explain ke maro no phun nai ye se buskani khabe che hin lais na arme tinio bo Ahn Sahng no khathie je Church of God hin to ne ro pho no pho abo boima hin na rom to moro la arin se boima ya arme kropa ha arbo pando chung boima nim kho chung tha ne na o arma pando bodi ke che purthimbi Jisu Khristo sape moro la kau boi ha armi ta kha thidi ab jamara no la azke bo sun myung moon ya na bo ke 1920 o 2012 bo ke 1920 o acha ye 2012 bo ke bung tinio 2002 or 1920 and bo deadle asu bujumai se yang tha bro nalki siang tha arpo boro chung sen ma sengke somyung mung hane pho bung pho bungke Unification Church by Jisu Khristo waine phai ni male so phai ha so plong phai ha are ye khathio tinio bo somyung mun no pho tinio Unification Church ye tong
Jisu Khristo tre wa phai nei mole su phai je khatheu ke bodi ke je ba ma bodi ki tong ye tha tinio Jisu Khristo phai nei hi mole phai hi jasta bang ma ke phai pe tha inke bodi ke je nusul no sole ha tinio maina mi singke bro thar ke mo bro no phose sole ne je in sa o thar ba pando joto su boja maro no khathi thane ro tinio bosu boja ma doctrine no brown phungmo Bible by pick up ke Bible verse maro no khathi thane ro le lo ha bro ison mayan se Bible no sagi sian ba se abono abo bra ni Bible rimono phiklai somaya ison ni kau bai ke mamis county chung train ye simo kurimon ba pandawo abodi ke boja ma hamya ma su bai ke Bible bai chung phe ye thang ye noro ko thang pai nai ame boja ma no chung be tha tikna le na ko se jora kha phe ro jora boima no rom jora ha ta kha thule de ab ma no joto no pa ang ma sa o abule now khathi mingke now ni mata sa ha abule ma samet makro mami se ke Bible se clear sa ta khathi di ari ami bodi khale impossible chu ungmaya hi bro jisa ke Bible scripture ri to pot ungmaya abule sa Bible verse no sian ba ya Bible na su sia theology an rong yan ba ya kau phi khle me yan kau se abule mo tik naung le di ke kau ti ka hamla le di bing thi yo gamani pa pri ham no lik ma no le bon boile hi ta khathi le di abdi ka Anke tre mahasing ke the Almighty God Church himo bat take tawo Facebook de pong to anke WhatsApp de pong to YouTube de pong to abdi ke spread unye bo phok site dong bat take bo group ni bro ro ke kha thu yo Jisu le purthimbi yo phai se broini sau rup la ye tong phai ha akhe abo broini mung ke yang jangbin akhe bo group no jai khe tu sanai ke Zhao Weishan borowa chung nu ha the Almighty God Church himopo tinio Jisu Khristo le broini sak lai sa chai phe ha chai na wa ari khathi le bro abdi ke khathi bro ba ma ro abdi no khathi ye phero pa yo abdi ke bro phono ma bodi ke phaine ro ba ma bro ba ar akhe ang si Jisu in phai mo khathi remaining chum de ari ya Bible verse by bro le no sole ni je ami Bible verse kasa kenuno rinai abo ongmayo himo possible ki phun si bro le Jisu Khristo phaya chai phaimeyo kau binu bo hi se possible ke Bible verse by phun si bro le abo khano chung Bible verse no kam kim jiya Bible khano ba tha ke chung theology rong ye kam ke tinio train ke ya kam ke details bono nai ku ye tomo ya kim chi me ya am ka abo lo chu ha pai tha abo le thwe ni ma se thwe ni se bro le ma lama kuri tra thwe ni se abo no boima no romi kha ba chai hing mo le thwe ni se thwe nei ma lama kuri ami za yo anai tikna wa nei budi ke se purthimbi no le chi chai te si yo armi tawo chung tikna u yang sing ke suita le khas kha ba cha nei ha abo no boima he rom tom le bat the kro tom se kro ye abo le nung ni je le sila me sia ma mi sing ke nu le jang Bible ni knowledge ba su kripi angke azang tinio bo false doctrine abdi ke phung mon dio bo abo jang ni knowledge no bu nung mai tha angke abo bai se nung sole mok lai thwe ni ma khro nu ye bo kalang ka thane ha Bible no abdi ke chung ye tha o arma pan no zo to no phok saim chu je nai to ne ro nau tikna ke bu thang nai tikna ya ke bu thui nai mami sing ke maha option kore sole mo le su pha ha ang Jisu hi nai ro le su pha ha trek gbangma tong abdi ro no chung sameya ar pha tinio bo su no chung salai me ha ang me nau zo ton phang sen jum le kha thi mo no thir ton di tikna ung sau di jemo bru samno ta kha thi di abono research ke nai di abdi ke naimi ya sing ke abdi ke research ro ke naimi ya sing ke kro pe na thui pe na ang me thang ju ke Jisu Khristo no kha thi je thui mo pro ton di bong phai mo no se nai soi tong lai di nau zo ton no phak sai chu ang ka tinio ba tha ke anim khale ba tha ke bo Church of God ro ke tre the Almighty God ro abdi ke abno kha thi thane ro no po pa tha ke Jisu ni boima no bo chung kha thi to mono boima ang tui bim chu ar pho no bro Bible ro ba tha ke Bible verse no po re ya abdi ke bono boima hi ro me thamon ba padang ma khabet ma kre aramba banda sau unju phinang pho no sau boima no si tum pho no bro boima ke ma to yang mon ba panda ma khabet ma kre aramba panda boja ma se sole moro le arme kha thi mo thir to di thim kro ye mainang ni sike kha thi mo thir to no pha se sole nei te o
Karena mau pandai mau beroleh klay PH, thui PH beroleh. Rang mamai ni hirup le tiok thui tiok segrap, klay mami ke suitan lebat tak kerung mon ba ya. Arba je sinai Bible no siye tonne no le suitan po pain pai pia. Je sak sole po pain pai ya kai Bible be kau pik le saute mi. Arung ba pandai abdi ke chung ungwa nai. Arung ba pandai abdi ke no sto ung pai tha ha. Ami now joto no khak sang bo video no nai man ba pandai ke bo video no share ke di chung joto siye nei na o abung ya singke chung thui pe nai. Arung ba pandai chung thangmo Jisu Khristo no se thui mu kroni chung khathile na ye. Now joto no bosu no saye khak sang mo kau saye bosu no tei na ha.